jengkha lang parpanalong inut kulat ahem pu babu teronaphan dhiraj chonghana sopopu amunit nopak pen kithutekam Dorbaguri Press Club and Arnisia Parman lang a of kipar hi kachepati pedopon West Karbi Anglong Kheroni Thana ke parlo jengkha lang parpan arong along inut kulat ahempu babu teronaphan dhiraj chonghana sopo abang hormu ke chaklong le ongamat nopak pen aphu thulut pen kajui labang so phetong sekot pen kiso kelang ponjia phan Kheroni Model Hospital along an wan bonta haladak doktor ki kom hek ajok kiso lang on agency puthot dipu medical and college along ansi ki ponjia phan jisik chedang pon bomlo dipu pen bimol sing teron report Karbi live lalo nili tumu pendak medical long nangeli dun pen kedak la sohut ke nili tum nangeli dun hutke roire lang sitame alang liang hopen nang chethan hok alang se bang nang ithan lo je alang li bangke alang li bangke dukan dolo isi kulat cingpulo rong Allah kulat cingpulo sitame hala kici au soban latum poso sos tame arni on ko pen tame baki cobo lasom kecak bang chuhang bom dia jado amalasi mo pen alang li pulo nili non puja prangke la pen non puja hutke nili baki piteke la pen dake rong adukan pina pot hormu da kom soma pot nili baki piteke lasom ta mo pen alang li nang je thana tengke amar alang li bang pudun lo baki piteke lo ponang da pen damo amahala also bang ke isi hormu lang ko also hormu lang ko isi dawar fit isi dalang ko isi war fit ama lason lo pulutang te hala dukana kular hem ku bang ke lage madu sitame aning chiweko kalimadi lasi aning chi pe nama hala bang ta choklo nang da muda pumat inke hala also bang aning cepat chilo dak bang si mane isi dawar fit long le delo mati di long le delo ama si alang li bang aning cepat chilo dampen hempen direct no pak ke sanam flut si dak adukan long akulat long bang si abirenda long masih direct itek lo abang kuala dukan kulat abang kupa lasi lason abang kupan pulutang te laki ilitum non isi pudam na ilitum non asonson atokan nuan ta bang kece so kenang ka phiriji kali ilitum hasi arong thedung long same bang nang chinek nang khelo son sino theklong lo ilitum kar biara lalo non alang li areng so chot puta kali non phulong da kero long toxiner cap dolo la pen alang li along kaprek same amek do lo nasila sona bang kuphan pulotang te isi so dak pen inside nang di la pen ahok kang sai long nang ji kusino nilitum stame diman mang kelalo la sila so teng bang ke nilitum phan Kheroni police station osi tu mas tame nilitum birta long lo la si alang li tu ma mithang sai pachun vek ku alang li tu ma nilitum ning thelo la ji madu bang phusame la sona ma claim den nang ji lala adokan long lang lo ma baki aprangan tanai cek bom dia lo ma adokan ka baki da kilong da do lang masih kini bayar ta bayar ni masih poya ta kini kini ceng lo masih kini adokan baki kini ke kusi than lo ni ko bang ama oso bang kini jat no baki yang pirek ni kita baki ta baki yang chang bom jalle kusi than lo ama baki ta aprangan baki do lang ama kini yang ke ma damu ama na punya salam kusi than lo ya ni ko bang ya ama oso bang ta isi lang hai powat isi lang hai powat ti oso bang ta mane sini di polon ni he ama si lipu bang ta nemen alun cia mat ba ti masih hena mana nang ta masih hena bilo ama hem dam ben ma apu dum ben rang lo ya lo ama apu dum na ani cia ma ti tong ti gang ni alang tum makai alam pensi ibu ya dia alam si ni lo ama si tu cepat tu sai lo ama lo usul bang ta letak wan ma tu cepat tu ya ana pa bang ta ama di tempat long ni letak wan tu bang ma men letak jalan ma ate hang aku len jawab kang ta ma usul bang ka bilo ama tu bang ta de ban ke lo bang ta di masih ya ama usul bang ka bilo ama di bang ta aplo me ti nabi ong lo abi na tu hayat mo ama si oklem lo ka tiri mari ini dana giat nadang lo masih hospital men abang oke barum luk si mani abi hedi saudara aku si mani dokter long dak hospital mana Lakhain Koratrok Dorbaguri constituency ke parlo Dolamara along Pini Dorbaguri Press Club pen Chepatir pi Ponsi non Thongke Brahini Jonel Karbi Youth Festival amen pen Arnisi Aparman angling fishing competition mate lang a ok ke parhi ajai mek kipadupon bangso ajai mek along aluhiaman peng pen kachetong don lake Dolamara Police Station in charge James Narjari Lapenke Ratsai Klembang Pu Daniel Terang Atum Chetong Dun
Bangso long Dorbaguri Press Club claim bang phuatum pen dang lok penan ki thekiding abang phuatum chetong dun si mai mi sen pen pejut pon. Laso long Dorbaguri Press Club ahin pen tami non ki mangji asengkan along anta isi pen karbi riso nimso rongaji along an chirap chitu dun bom jilang pusi lamthi chepak lang pon. Laso long APHLC claim bang phu rotol teron pensi kecheng sianong eke chirap dun. Lapen hinianong eke DPC Debating Secretary Dorsing Tok Bipensi Cherabdo. Lapen ke thomanong eke DPC President Vidya Singh Inglang pensi Cherabdo. Lapen occupar helong penana bang phuatum chetong donsi kachepati bidupono. Laso hut kecheng sianong e kachepalong pon lake longsing terang. Hinianong e mensing phangcho. Lapen ke thomanong eke mohon terang pensi chepalong pon. Laso hut aluhi atom pensi nong e mate price sitami pipa jirpon. Dolamara Thana মাননীয় অচিস মহোদয়ক আজি এই যে 32 জনেল ইউথ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলৰ যে মৎস্য ধৰাৰ যেটো আজিৰ পৰা নতুনকৈ এটা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমাৰ দলামাৰা থানাৰ অচি ছাৰক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল কিন্তু অচি ছাৰে বিশেষ এটা ডিউটিৰ কাৰণে বাহিৰত যাবলগীয়া হোৱাত ছাৰে মোক ফোন কৰি জনালে যে আপুনি একপাক গৈ চাই আহক বুলি আৰু সেই মৰ্মে মই ইয়ালৈ আহিলোঁ আহি দেখিছোঁ যে ইয়াৰ যিবিলাক যুৱকসকলে এই নদীত মাছ ধৰিবৰ কাৰণে খুব আগ্ৰহী হৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোকে এই গোটেই নদীটোত আধা কিলোমিটাৰ এৰিয়া হ'ব এই এৰিয়াত বিস্তৃত হৈ মাছ ধৰিছে আৰু মাছ ধৰি যিখিনি পাইছে তেওঁলোকে সেই মাছ ধৰিব অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দলামৰাৰ যি সাংবাদিক গোষ্ঠী তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে কিছুমান পুৰস্কাৰৰ আয়োজন ৰাখিলে আৰু সেই পুৰস্কাৰ তেওঁলোকক দি তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে আগলৈ যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবিলাকত আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকে নিজক প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰে তেনে এটা মনত আশা লৈ তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰু ইয়াত আহি মোৰ খুব ভাল লাগিলে ছাৰে যে মোক এইটো দায়িত্ব দিলে তাৰ কাৰণে মই ছাৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই সাংবাদিক গোষ্ঠীয়ে ছাৰক আমন্ত্ৰণ কৰিলে তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিছোঁ ইমান এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ ইউথবিলাকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যাতে তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠসকলে যিবিলাক কাৰ্যসূচী ৰাখে এই কাৰ্যসূচীবিলাকক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে সদায় অংশগ্ৰহণ কৰে সেইবাবে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনালোঁ